Oriya hareba hindukire nakushimirwa mnonga mugenzi wanje owashyikireho kandi nyenda kwakira ahizobere program reba hindukire neberho burizo bari ya Sunday shaha inazechure garwamo rwa kabiri shamukaga gwihangwe kandi aha kwa watu joining aningashi waza ho murondo rwo kwanza kure program eji no program yitwa ntayisa abantu binembo zitarukushana abantu bireva barabiremu kandi koro kugere cyo wahorayo tokubasaguma koko waburi nambaye nerizoba turiyo mu district ya Rwampara umwanya gw'urukwetwa Kachigani kandi LC1 nabajeta rutoma niyo makagum gurusi no mukazwe omugurusi Godfrey Kaparaga mahuku kandi omuntu ogwa akakoremira mu minji otiriho kuba mushomesa wa primary ombwire bwa kare otiriho kushubura ibintu bitari umwe na bimwe ayiturugambira n'omuntu mukuru kandi retired ningashi ahumwire hemiro mwejo hatarigo mukana akorogwa supervision ahabwe bebe yakozire mwene reka mwakira ha program ndi betcom joni nakushimira nakwakira mugurusi aha program reba hindugire yabari umuguru beti yikomujuni nashimira kwakira umukayanje omukisere ryarutoma Kachigani omtown council yawo ni hanga buterando. Okay. Twenzire tubanze twakwetegereza ji tutakashire hare okazarwa ryari owanyu ninkahi n'abazire bawe nabo bakabara bahi nyonkazarwa omurkogu mutekateka tinka majubu nazarwa hamoja mukazarwa shutuna mwenda amoma kumyana washutuna munana kanchiza mukazarwa ashutuna mwenda kujugwe myaka ibangambiye ekiro kutekateke sangwe basako bashatuna mwenda tarashatuna munane kangamira kumyana bangamira ashutuna mwenda bangamira sona jangu gwagati kabirungu mwaka gwanje na mwenda. Okay. Nazarwa hari yabusire mucyaro cyo kweta kitoki kandi tatana mawe tatayo kana mweta Daudi mahuku mahono mweta idestuziri. Okay. Muka muri abana banga hi kandi yokori wakanga mbwenu kungarikire nyuma naburuje kutangana yantimo uti tata wabashire mawakafa yasiga muzara abana babiri yafa tatakira muto tekate kunga kamara imyaka 5 ari nyamwandu kunkari yamahega natura nabaramu nabeshumbaho na nyina Zara wari makuba akura tata yamuhungura umwaka ngwa ko gwashatuna mushanju banzo garuche mukake wagira ngo nyoko mawe ashime ko yashurunga umwaka gwa 30 ninga 3 umwaka nga 30 iba wa mushoire yamuzara abana bamhasha bafa twe tuguruka jamkoretse umwana umushi umushijo gwo yafa. Okay. Kuyafa Nazara yamjatukunzega bakabine mukakazari kishenkazi atugumaha to refuses kumwe nangoma wenda kutaza munyanya yanga tugunushenkazi kuma umzici abaramu bakura abaramu bakabara bato tarakubeshumbaho unkashiteka te umwaka gwashituna mushanju tatamuhungura shituna mushanju ngashituna mukaga sho akakiriyo mutsigazo muto kandi tukunga mwena kora kikakwenda kushwera tatamuhungura so mukazi wo kubanza akabari nyoko mawe. Okay. Omuju wanza kumuzara kamuzaraho ashatuna mushanju nubangira ngo basabana zibashituna munana ashituna mwenda na 20 abukati tatana mawe biroko Museveni handi cyo mukatabo ko bakabutama kwandika batama kushoma na yonka nacuka kuruto murumuna wanje nabwe naruha rya kitoke bamwita Wilson Tamwesigire hakureta umwana omushi tinkumanya tata yare bishaka kwikuru mbere inako yambuka ya kanyangi mukazi muharaba shamu muharaba wabwevu mwaka muharaba siyaba yamzara bana 5. Okay. Mwanyuma umukazi wo guyija yafa gumuto
maho yagumaho ubwo kuyashwire mukazo muto na nyoko yaguma ariyo mukazo we ninga yamureka ko ngati yambinga muka yagumaho niwe maho njaka yakuzire yakora konka twaza tiyabanungi ushike kigambo cha maho akaja ta atentegeze kazibura mwina zikwehanaka entegeze kazibura mwina zikwehanaka icyo kimayisa ki onisha kutegereze tuyitunje tubunuka rwonshikaho cyo bacufungo inamasiko ashituru kurota nuko kurota byeba kuko inamasiko nchake kuchitunga as an achievement mu mutima nyuguri kandi bajyango umutima ngurire ibye bukerayo mwena kai namasiko nyona muri munanje kuturukura bari mujigijo najyango mujigijo amahashaga kaguruka kungu ukizaho bakaro kungana kucerera cyarumwe so kutwakuzere we tata yashoyire yagumana mureba atyo ingwa nubundi atunga mu bukoni bambi akananywa tata kananywa kayine ntukizi nahisa nagera twakora twamanturi sembuzi nyona murumuna wanje turi ntombere ntoke nahisa marwa nshombe bituye ikintu hanuka twakora niyo yabera life yanyu ya burizo ekayanye kayine bintu n'ibintu konka twatayinente twatine fukoze tukazine nkemwe ibiri takusiteze kurisa nkeza abandi beyine mbwenu wije watungo mugisha wazo mu ishomero nari waguma uri ejo umwaka gwa nana mwenda natanu ku Burundi hakanisa tatarukungama ngo n'umwe utakwera mwana mushomero konka mukamuri yabenyikiriza mwinenyikirize mwine dine mwa nza kugamenya umuntu kubanza kwazumuka yeitu nashoma umwaka gwa atanu na gumwe ko mu kwezi kwa gatanu narwara kwezi atanu n'ebiri mu kwezi kw'ikumi na kumwe n'atanu ko kwimuka agaragaza nsa kuba kana ashomere emezi nkana ubutika nshoma amezi mukaga mu kwezi kw'ikumi n'ebiri ebiro 21 nabatizibwa ndakagiye mushomero makiyo nabatizibwa nangwa naza kwandika kutebo banyangira ngo uyu mwana kongo bwitine mandigira umundwara nabatizibwa Robranda Festo kajya wari banyangira ngo uyu mwana sinayo umwaka gwa tanu nena marimu yantwara wabushema nze kuri sente zinazirisa nkabona bonero uko ejo netera bari bagenze nyere batera kuri abandi uko narwara umutwe kazongo zandi tatajanya yantomuka narwara nacha kunga manyishe kate kugenda kuzumushumira nyuti nyese ndatkasaba batiziwe aturu Godfrey magoma kwita Godfrey nyuti nyese kuntarushumira tindo uno mulungu mukwezi nkokwa mukaga tekateko kinzamo akarira nyura akashaka ryo mu kitanda kambirugo murumuna wanje nyina kuzumushumira tata nembwa nakutera twaranteri shobora kana gutonyera ndikatunga nyirukanga nzayishomera kabyargura kachigani church school tandika P1 by the way kaini miaka 16 mutandika P1 mwana w'imyaka 16 kamenya nata university konkanyisha nyino bwenje abwe nshombi ibiri cyo kwanza nkando mukuru cyakabiri kana ashomire umukanisa nyitegereza kamushanga abandi bashoma so hati kamaze nkubuzeho kaki wagira ngo ni wabandize kubatiza bo mukayanyu ubwo 5 urukumo rwenda 5 umukaha kahatara mu dini yo na byo kujunwana no kurokokana no kushaba batakubimanya konko mukwira bakandi mekirizo mu kristayo bari bakafiri no abantu barajya tumukaturicho ya taba dinya katuricho ntama ngo mukafiri atedinya basiramu gitina adangwana ndakushuma kazo mu kristayo nishina batuture benje bakabari bakristayo so nabo bakabashaziriho kugendera mu ryejo konka shimo mukamuramya kiye habukuba umwana w'umuntu ahataha ayenda kugira
owiyaramya ogo urukumukiza amani so imwe mugira muta eje myaka yona mukambaho muta injiri ya Yohana ajya kumva amazima gari y'abahindura b'obusingi inagamba amazima kabine endaro umutwe y'abarwara bagenda baraguza urana umuzungu gwashwenkuru narwoha basimbire mugorora nkaho babagira ko mbuzi bagije baga bose obunyama basaga babutamugorora babugama muri nabazimwa bubararye nyamizararye zasigara mutwara umukamuzirya so ebyo ukakora no bireba umukayanyo no mubikora kandi umutwa batandikisha mu myaka na mukanga birebe konka shi kuwabogaraka yo mukasheshe ninga mukamutina kuwabogaraka yo mukasheshe shangejo nyamerire ninga mukamusha kwetora bazitagirire bu mwana mbage mwazo basaba konka she cinkwenda kubuza bakare bo bakaba batagire zendwara zo kugira ngo warwara umushija warwara iskaza baho buri ndwara yo abafire bakaba bihine cyo barkwenda naza kuzarwa kumanya bukuru ngashangwa barwira bamufuturu mbirizi n'ubututu mwera cyanga yinigeza bazakora gusa katire mbaze bukarira batkayushaka bukarema bagenda baraguza ukuraguza kakubuko miringo ibiri hari bafuto mbirizi bagutuma umunanko umwayo munaguzonguza atanaguzonguza ubimbi framuto ifurije ndi mugambire kiruho kuko bakabana babiyanko mukusenkiza bukababira agambira ati umuzi mugwishi gwasho ngo urwazo mwana wawe ugo ninga ugwanyina ngo urwazo mwana ugo hata gwishe kagugere kifuro cyangwa gwanyina kugera cye atari mufumu tingu cemanya cemanya ukwe bacemanya kandi ikindi kakujya gutera insimbi kawurizi yaranse uruho manazitera nizaze mugambira zikirunda umuti yaza kufa ikirukanga yaza nangwa nanyankaraguza ho ndi mushomero bakiba ibintu byanjye cyo mu secondary bangamo hari yaro mukazi murama kuragura mukano wezi nakwatira ibintu byawe none yitegerizo kuragura waza yo mfumu leta uruhu yarita hansi kanyuma man sentabiri mwaka gwa mukaga netano kuyabata yatirukanga atababyungu yirukanga yakubireta sikerunda hamwe atwa kwangureta naza kufata abantu bazika biruzira yampeze ubunyasta bukushankurumbugu atumuvyo byokiza hero atubamanye umuntu yafana bakwita nayo sipi umuntu kufa kubura mboshi okamumanye wakwibire kandi kamumanya mibo bunda kafera yo kwetora kimanye kandi agatamba nushuka dino wafiri Okay. Unagaruka yampeze ibintu mwe njambye yose mu dormitory. Ntiro abibire ibintu byanjye maza kufa nyankwa ya very stupid. Tina wafu sone tegereza gukora guza ibitinda birebire siza muhiriza fera busha. Okay. Indanjye ukuri kugura guza kumanyaho. Okay. Nyikiriza tumureho mutugaruka. Kurakaye mukahumuro turi ya program reba hindukire kandi umjenyi witu no mugurusi kaparaga mahuku Godfrey kandi byarabire muri binji ne byarebire nambwene katugumze munawe so mbwenu otoroka oye horsa ozo mwishumi otoroka nzayishumira mpa mkwezi nkukwa kana kwa gatano akwa first time yawe tukatubuzwa mbwa kashatu bana mnashangirimo umwaka guhwa zabuzwa kuzumpitu ejekeri P1 kiri na church school hazo umurwampara akaramwa mashomera naga umurwampara utabari mu yesi wabara na kino kagaranka mukaga kandi kino niyo nkayonko umurwampara yabine P6 as a top class kungitwa ndubuzwa ndeja ampaye gombora hino n'ishuri ya berere zitubuzwa watsingire bukano etabe tuhura kandi yayishomeraho n'indi munyacyaro managing ko wakabi ngombora yona obe aho na P6 P2 Ochirwe mbya P2 ishomero kari kachikwe kachikani yihanga primary care ndija yejiyonka shomero rubo hanama shomero wituvuke ryo muri mugomboreje
ndije kandi cyo mukigo kahunga ko no gemanya aho tfungu ho ndije bene ho tujara okay so mpike cya kabiri kwezi cya kabiri kandi mu tujya kushoma nganda mu tujya kushoma cya kabiri akangati ndi sindi so hateze wabe no shomesa no shoshurahozo okehera upakasa akari umushija mweta misari akamutwara ibintu byo komunyu ampa sendi 10 ngura kabaragara sendi kumbe na juguri 15 ampa senti 2 okay suna buneza hiru mpi wanu kumbo no mnyambabazi amperu mpi tu bantu anaga nkanda moneta kwaza kumpobo monta nyanga tubaniza kurugwa mu ishomero umpezo wa moneta mberezo ndijo babumpeleza ni masoko nizo mpisi nizo mpitu wo mpitu nkaraba nimba singabona kuzo mpisi kwaza kumpopo wa moneta nyanga niza kurugwa mu ishomero niza kwenda muki konka ngira umugisha abashomese binje bankunda akari umushara mweta yesafu gitanwa barida master mwenkuna nahura amasiko nyamwetura ntisebo toka wina karimo ko pakasa arnendo mu mutikari atoshenguka tumura nizo hari ubuseri mahitanya mabare tumura perezo murmo tikati ntina kumwana kumpa zingaye tangamira nja kwezi nezi nkoreta mu icumi ucwa tukore bitokara kabujaga tikati kumushaga takumpa siti timuja kumbuza kashukuna kumbuza mbi umushomero mwenzi umurumbo mwana we kumba ninzo mbitabo ishanga ha busiti yangirumo yajehire n'uzagura gitagura anti mwe kuyongwa tinjibona ushoma P2 P3 P4 bujage kano ja P4 yonka heda masawari wali akasinga kamwe tabara sio ntundu bira mjatinye ndujunyohereza abana atubabishe kubana banyu mpira kandi bino gwenje chumisha mu nkanye n'ubwo kwanyo tinkatera gagiri cyanja mpira tingwa ungicha ntame nkanye makwe shongorani makutiri mburuji uleje kuheza bujaga anyamba mindi yakasinga bujaga no cha P4 yakasinga no cha P6 nzari yakasinga nshuma P5 P6 yonashanje ba professor kamuntu aba nango kumbikari yakasinga magezi nshanga abana banyusya ibyo ibyo kwa kurebe nkoraje mbo wakatano abana bakore kansi yebye banyusya bamunyawera basande bahabona sande mukazi wakareheda mistress wanaka wachovora kunganga nkantakora kubinanye peza kandi gategoneza P60 nyindu tora ahubwo gwangire imbabaza yija ko yandigireho kumpeza 16 ntubuzi kwantu nzema invigilator akareda masawa wakabo hije secondary arabatwana jena nza kora practice that boy sitting on the window he's clever but he's a bad writer akanagamba nyini mpandika kubi ukano handika kubi nadi mpandika kubi but mungu abashtami umushomesa P6 yabajati abatunje first grade kaparaga nimbaramu kuya kwirwa yatunga 15 katunga first grade kuyatazitungire mutukora kubara kumba nishora akarovura naptaye kwakana shumesa mwana wanje kaparaga ko gwirwa kubi tokora kwa ndema akangambishika muchitakanya baga ha atumuka umushomesa kagarura yachi kutega washikamerwamo shigamano wichikumanyisa ngo akachikutega wachikamerwamo achechi kutega washikamerwamo chikumanyisa ngo chiyagambo ncu chabaho yakutege chanze ntewe wabanjo akamerwamo chikwereka ngo abagambe unja kuri mukubara nakwegamba kwandema atumushata gambe uno wasatunga fast grade yakurema shaka hili buya mwakusinkaga na 5 fast grade nchitunga ungama nguna natunga fast grade nazinga tini kuja kuza obwiro bwe bya government bukabitaka tandikirishi wakoraje kugira ngo government exponsoringe kata kahoja kubahize primary shubu keteria nangu ikeria yiguru by the governor kubu kwa shano kanusha umu ya mwanga district ko government ikeria abajungu ako wiro bwe mukam kirya hansi yo mugabe twe umugaba karuda ryatana tani chukushumesa ryatana kata chukushumesa kari kabohe batereze batweta interview bape ukubazo zipapara jantingu shakuchiza njakutega umushijugu goina mbere wakari damasa wabushaga
bino shuma rya kasinga nchumutega zakwenda yachiza katuma kangaruka kumunda kandi atabona nze kushoma mu secondary yanachiza tuzakagwitwe interview ndabaho kandi ushuma cyamusharu ni cyamunana ubu tuyita junior secondary Roma junior secondary cyamusharu cyamunana kandi ushomeze umushijana mweta serwa no kabugurwa ubundi ukura muri kabugurwa akarije nyakasura ndiye bashumire atugamira kushwa kurishuma vunji kwa kutenza mbaliona ta first choice second choice ni standard third choice ni standard high school nyakasura banyeta kubanyeta kwakira koro agishireka gweda master bamwe yakabira agishireka mwembo amasiko gushuma konkanja ngambirwa nyina atwitwa kutayire tukamushuti mutano wanje abana bakuzireta sende zo kwera mbonama zambara mpida bamberizo mumo kukubara motoka bantwara ahangutije kuzishasha utakashireka tunguru motoka kuyabera bakabata kamashini kakuyiwe zare rero motoka ijara bakarubata yaberiyemwe yateremwe yaberi nkaza trailer tiribiri buri recordinga marayo sabiti bi bambera shiringi 12 utazita mutwara muri 10 emwe 12 ni sente ya nzinga hii nisha esente zo obwirobwe zikazira nyingi zikazira nyingi kuwa kuzibara nkozo onko mibrebe zikazira nk'emitwaro 12 ati umuntu nakora zinga umukopi ujana nakora ngazinga ababuze kigumire tinkazi manyamya njanze to mushobo yanje ntari kukubeje bitanda birimo bikindo nukumba ndiyo ejo nshumisa kanshumisa bujaga kamwetiri inganza naragubitendero rero bakabanyeta kaparaga atkaparaga atorya tumuntu ditinama sikuno zamakerino tudita degree atorya no rukiptanda kama nje tadiyana nda kutwita atukwa kulya cyakiro utabye cyamushana burukanya kaonara mwanju magirire anyeta twenda kushuma nti atarushumero badita sente banadisi chamaganda atamtano nje mpumuze nyakushumera atwazo wino bwenya twakwero nushumera pusha kashoti mwenu bagira ubuce babutomwe umukinize kuri standawo no ncheza shanki 10 mu kwataho cyamushije keta kagiro tembesho zindenge jagombora kuza kushika bujaga bwira chika mandarayo ngabina neza amba siringi esimo senta 5 nisha kumbuka mugamera tatangiza kugenda ati mushine senta mushireka tizini ati mwende katuzo kinini tuzishingigana igana sikaze nyingi teru ubuno kwagenda tuzayo atkora sendagano kuyaguza singi igana 5 zamure maja kumuhesha uyu mwani mwenda kusukumukate sente zigasireke reka tugure imbiri twisamarwa dirubone uye musindi nkiriza tugure imbiri tanka kuteza kwanika yihangisha kumashika sundo rwakana zamure debi umusha kanukanye igankana jinjaje kuri tenka jakisha tuza taburi ngibitoche furumukiri furumuka kimanise ku siyaruka bukoboka mwera masikongaho mugamba ntichaga naje kasho ine sente ndija kuzembanya ngo arisho umuntu ushomera busha timugamba ngo naka sente kwa chuma zaba spaka nka mbara kanjiri imirundi y'ibiri tukazayo nkaga n'ibiri tugiye kweshonga tukeshongora ntari kwa kandi kazenje kugira nta barangata karbata uko nje no mbase mpya baspaka tutegereze ndijo kanerga kabari shita mashanka mushanjuje yabineza yaineza kampara ya masakati kumanya shita mungambira nanka konde chita tinyo ahinduza tinkamanya mwe washangu utekusa cyamagana munyemerezaho ndine kikashanki kuminemu ndigamu n'ubuntu wanye mukamukobera mu kitambare kunza kwande mu yargamo ine kesi mbuza mwana umanda kuza cyamagana nanka cyamaganinka ati nyundu kuza noza cyamagana ntani nze ishumuro baze umusenzi Bernard ze juyo kunshuba ati muntu kushumera
ntenahirwa tugenda kumwe akana aramucyaro turarowe tuzayo umwazi utushikayo tumuzamuza ishomero mburi ishomero ndiyanga shangaje tine bimbe ku Burundi shamwe bishije bereyingwa bhangu by the way St Bernards hakari abakinya aba Tanzania aba Zimbabwe bundi jeta Rhodesia muri jeta Nyasaranda tuwaze mu international school bana barbingi ishachukwa n'umutomo guhamtu uza kuchire uringuriza shumupura natira tugaiko tuyama mukashishinja nzoheda master urungu wa primary wa junior secondary shi what do you want? They want a vacancy. In which class? S1 bakabine junior secondary na senior secondary kungamba S1 is confusing. What do you mean by S1? We have senior secondary, we have senior secondary, sir. Na ishuburi I have no father, I have no mother. Eja often kanta kuchimanyi. Are you often? Mponama. But I passed away, I have first grade. Akakumira daya kwa tatati. As you see my die, so once your documents. Shangwa tsigiruku. Kanchi nesenza zime zikaza sika mtemitwaro. Karusi yanki 10. Ngarukomba. Ndara chimpsi. Kashinchera kayu ngakayu. Ndarozi komustagazi. Kondukabwa muhereza shoma shangu zije munonga. Andika kapapura. Arumeta farm manager. Let he be SD. Let him be school dependent. School dependents were not paying anything. Konganya ti first time no te kushashura. Yaza sinja 5. Kwanjo figure 5. Sinja ninga sinja 5 ninga sinji ibirnesi muni. Nishashura. Zamaduka. Gweda zinezi bizebitabo. Ngurahakata doba. Nguru parafine. Ishomero rukarutako bahereza right. Kashu waiza kuija shumero yijire bagweda school dependent aza usikande myanya. Nzigaruka kuyo de student. Ampita vyone bakuza first time mbandika. Mbwechi mpomunisha ku revising bashomere. Bandika. Nzaho shoma. Yebare kubukiriho konkada kikeji nkiriza tumaze twahumura. Kurukaye mukahumura program nireba hindukire kandi eginebereho burizo bari asande shahi nazikiro namboye no erizobo mugurusi omujenyi witu no mugurusi kaparaga mahuku emboze necyongera kuba nunji reka tuyongerene ico mushambi akata kukoraje bakamni streams yina inunji yo kubanza ya kabiri ya kashatu mbona wakana akora kubi bamutomo gigi n'abantu muyandasi nkora nabo amherwa tamu ya kabiri mbuyi 12 wakaba nko washatu na mukaga kanchi mulitera rwango kindi onja kunsasira tujera difference yedini kajo mukaturicho hami konka kandi atakujwanaje kwehwa njena mfojinga bana zimnanko boarding mwendara cyanda nundi umwana kuza kuzongera ibintu birengo nshoma apsiya fo nkaga na mukaga ubu twatakore bya tukandikora Cambridge School Certificate kandi bakabatekatesha mu Bungereza tutamatwara tukantubuza kwa Kitovu aho wakati ne center tuzachitovu tukora nyitibinzaje ntunga second grade jakutuka kumara umwanya genda kuza kushomesa nacho kambere nduru nza Kampala juno karota shimuni mtaunumu tukabana nkamagana 5 kandi nyira kubagambira bagenzi banje mwegori nyankore mu rukunde jakubagambira cyankundi suri nyankore tukaturabana nkamagana 5 teza principal tukayikonga shayibiri shayina shayita abantu bata tsigara abana nkabana ujakara kali yashona nishtamyandi kuza kora mparaja tabakutegeza principal nabashaka bategeza ranga tarinkai mbuje ntumwantu uri umunyankore yatindi umunyankore norgasha igara tikana tuganira tubantuganira
turimo toka principal yatahamu tumushanga umufisi tumugambira nangwa ko abaza ko polisi nk'abandandi nkayi we achieved what we wanted tugayo mwaka gwa 2008 tandukushumisa asi primary otandikira nkahi shumura hari amaji 15 bageta Nyakaguruka primary school shumisa mu January kwa mukaga kwa mukaga nanagambe shango nijo mujwa kanarga kokoba temi tukatoja bakusayo tuwaze kasi school etamasa tatukunda iki actual transfer kigenzi wa jogo mutwara Nyamunuka nyo bantu shumira leta Nyacanga biza kutungamo aharikahunga shumisa kagana munana kagana mwenda shanju obo omushara gwo kubanza kangu ingana ki gwo bakwire ko mushomesa 36 okakosa kiko kwijukaje mwe ko abari umukene kagura ku igari agura ku radio na hari izo sente ningo kabanza wa saving emyezi kawatu kagwaye gure mushara muhango munonga isikasi ushukuti salisinte nyingi kotagura nenti ibirwano yenda mushara wa kabiri ngura kabiri nambone kachiyoku nagushinjiga na 5 okay umizamu ubuntakagiri Nyacanga bongeri Nyakaguruka kontora Nyacanga nariyo kanishonje bakatoliki edamasa nkunda kazi wankunda abasubizo bananka barwera mwe bataha mukazi wakarisi akari sister yarekora bashafana batemira mutamantu kubanga batagutema sorry you can delete that shumisa kumpikayo bambe cyamushanju nabuhinga nyakanyagona kanishumisa cyamushanju kanishumisa mu Bungereza na science no kubara zasigara zikorwa ndijo nakarida master njye ncyamaze byo myaka yona mayo uko niyo naribira mukazi wanje ukwanza wafiri katubanze tumare emirimo yawe rero tubone kuzahaka okay ndagayo banyayo banditoru Church of Uganda nshanga ida masaba karamwata kateshumba ishe MPO abantu bakabarungi batushomesa yo sharju 2 sharju 3 sharju 4 sharju 5 okay ndigayo bantari abasema mahita cunda primary school shanga masaba karamwata mpamse shomesa imyaka 2 umwana wanje umukuru ndayakuze mushomero umwana ubu kandi tungashingi shinga bitanda chenana kapitana chenana manyo umwana akora zumushomero njakuye apitana chenana njakuye sente resigning ushomesa asheze sente kazayizira nyinje bishatu hatu wakomora 5 izo kastar sente kanegenda we amini yagenze mbona ko jubo amini umpote yagenze kandi ibintu biborabora ndigayo kuja ntana kushubura cyakara nchaka mishubura babahangwe boxi kakundema okano shubura hiye duke keje hifa haji 19 konka musu imirundi minyi kamba nyombotari mayiro munana kagango nyihanga ntunga okano kore bikomera kani kore niduka zari bikomera nkangenda kandi amazuba sibaduka kibox kindemere njuje kwa bitera bigaze binirundana mpindura nzo myenda tundaga amajora gabakaza gutagura imyenda tunde mpare za jini tunde bitenge ntobe banje jini shizikazi ziro bwirobo jini zikazi kabari kunkazi zimpango utango bacho ubwimirito untunde mpande zempare zitweta yokasi hangwanjira sente ngure banja kuba tade nyatenguza wakana byatata namwe hari no butuce bwanje bwiririyo umwaka gwa 9 ntaronje mu university Makerere mwene hatu wagira hakushoma kw'abana akatugarukiye kaca inyuma hatu wogira ngo ubugano mukazi wawe
wato mukazo kambuganota wamwihahi wamushanga akari mwana w'ishomero wari kumushomesa akari shoma cyamate haza munyanya hidamese wa cyamata kari umwana wanje munonga kayija tuganira tujya munguze mutayire umushogo murakunga timwetegereza mwene damasita bakamwita kayija katishagura kumwente shikantunga amakaro mushija mweta bwafamba twende muramusiya ndeba umushogo yeje akushanga umwimakazi damasoko mweta timbabazi amweta nkurukweto monoti atoregete Tengwa mbuzi ntukumushi kana shamhara mharandwana kamushamweta ndwana ati ndwana ibara mushungu nte ati mnyanya uriya mwana woweme tunabishima shata ati mbetiza nanyi tinabishima ya n'abanyarwanda nishi mwicisha ncukunda kikakirwe mucyakanga kaje P6 yoryo mushomesa already mushomesa obwiro bwe P6 niyo yaberevo ya muheru akaje P7 twacha P7 okay yakora P7 kuwa mukunda wagire biwagamba ni nija kugambara ndi mushugu nkamukonvince nganda mwene nju yanje keri yarbarungu gutondere bo mudirisa haza kaino muze gusha ibimbira abana basigiri amukasheshe no mwazi akagenda wenka yirukanga yacanga cy'ugutotse mu bugana kwandeba ndeba nkuta kubanyese tumushemera n'icyukunda kubuza temera nombuza timeruri yangu biza magenda nyihuta na yumushika mbuza ntine umwana wawe ati no watch kanyira umwana wawe ashoka no buza umwana wawe atayipa cyo mushija ningo kanta gwe namushayi cy'ingwenda timwe ko ine abanywana bawe 10 ikambo 11 ko ine babiri kambo kashatu kutamwine kantandikiro atebye ntiye buza magenda tirugunye sigisa maguru ko woshangwa natungira information ngunyine no mukazuru kari yakorera no namuraza ugamba mwana ndantwirira amaduka gagahunga cyo ngarika teze cyangambara shitaba konka mani mukunda mwena mu rwabyo echa kutegana isombwongo munonga niki akari murungi ani mcumirungi mcumirungi shi ukachimanya utangwa cyane umuntu warebera distance nkana jirwabo tira bakoza bino bakarishomeraho bangamba ngo washera nyina bakarumweta akaini cintwa bamweta kirogoye ngwashura mara no akivini kwa mashtara ugihumwabo uburu ugihumwabo konkanye yakureba n'umuhara naba kwisira wamahara no kufa okay so ahamisha kana shaki nija kurikisha ndi umuntu very beautiful and big ukano ukunda bishiba hango with big legs kandi kundaba shibini buna maguru mahango ebuno n'amaguru mahanga kanamisha karumungi by the way kandi warakuna mu isero muri makazi abahimakazi bona shino ko barungi akaine mbiruguru okay so mbwenu tinje kiramugambira mweka amherwa byona kwa munyanya kwa mwana wanje abanka munyanyazi byoshura mbiragaho twaturyaho munyanya ngo bamujurra bamuta kabera primary school agenda nawe nanya banjura abantu mishushubano litanya chufwa kujya hiri na rukunjiri mbwino akushangwa mwana wanje munyanya nejo wanje angamba ati mbabazi nkijara ryo kunde tujo kamonje shakantayera atije kwenda ki twandi yabo bagaka bamwihayo bamuta hariya nakashaka umwishata shumiragamo tinama cyabireho munyanya uguhira masa ashangwa yatunjire political difference na MP wakajara karamweta kangaho bwin kandi rukundo kunze rukundo garkayisha kongati na kumugambira kandi nshomesi tojo kumba nakanya anye ihanga mugabwa n'umwovu karamweta bamahira ngashumara y'agasinga bafuruka baza isingiro atumani zakora mukuru wanje bafana byo nakabe isente ateza gushera ngashatu kawunga atari umushengiye ngo aze ngo yumushimurungi mwiko ngambira mbaho nawe cyanze umutu mushogwa gama ntwagambira nawe shata atingi ngwangambire ngwagambira n'abanyana abanyanya tawasa kunyanga ashumushota gamba kana wewe rushwo atakunyanga teme bitoche kanyino bitoche ampaho tagari mvuga sito rashanga mushango tumunfu
tibishuze baketa ntuma ndengera gahunga shanga umuka shanga nyina katarmu nabanyanye kuganira ndabanyishibije rya taba ndogo bamanyisha ta bamaya wanka tigambira ata bishukuri kanka kwigarura ati ncha kureta ati rokota ndi umuntu ngumiri konkubo kanageze na mwana wanje umuvumo 3 mwebesa akari inspector tuzayo atugumira angamba tama mwana nje good friend atorondera ndo mushotora kumbasa ndigayo mukutushikaho akari mushija mu etari jimbi mbuzara ngatatendo ngambira mukazo ati mbaba sinkumbasa achoka kwera manje sorondera handi kumutuma umuntu ngumukunda handi chebara handi yakabiri ngiranze ashindikiriza bashongora cyeshongo cyangu no wagira ki manye uribo wange omwishongora keshongoro kikachi ishongo cy'uruganda kikankigira ngo iki tikishwa nuri byankaga nako ngakanje shongo mukazi bamweta Adija yanyeba kindigayo mwino amwe bwabyo eventually ankiriza so bari yabaye mbenda kuzayabo watangireyo bakija ninga bazayo abanga bitigeze kushewe first of all so akari ni wowe nyine ubaye mbazayo mwana uriya muhagambira uriya tindebira gukorera ku mushike mu rungi kandi cyo mushambi wakagambe nabanyanya batorinda kushubura izibiri takagamba nawe muko kayo abantu cyobanza kata kumamwo kandi mushundo kunabinyo kunakinya cyanga kinayibwa naguma ningurende nsire ko wabo kabenente kana sentina. Okay, mugenzi wanje uri ya program aho nho twahendera kandi ubwo mjenyi wetu yabari mu Gursi Godfrey Kaparaga Mahuku owarutoma eyo muri Kakigani eyo mu district ya Rwampara.